Hi, Assalamualaikum. Welcome back to Tim HP Vlogs. In kamu yang pa nakatibo pa channel ini, ay man kamu malupa mag-subscribe. Dupun yun na iwanin bell yan atau bagting supaya kamu ma-notify atau kabaitaan bang aun video bago sin Tim HP Vlogs. In topic na to do na video ini, kisah ambaw iban litag sin mag-uuma. So without further ado, let's go. Aw nang bukad law gimuha hi ambaw deng hapukad niya. Pagkita niya nagsasangunin mag-uumasin litag ambaw. Tuy na hi ambaw di makan matto nangabot kan manok. Biyaitaan niya hi manok. Law na, oh manok. Kita ko in mag-uuma nagsangun litag ambaw kain. Law hi manok, at dakuman litag gamunain kabukaan mo ambaw. Araw pa ko law na himali-hali. Kawis sarabi at manok pagkabukunda siya in malitag ambaw ra. Halawm sinatay manok kunda ako lang na in malitag. Di makan ni sabi ambaw nangawot matto kan kambing. Biyaitaan niya si nagsangun ni mag-uuma litag ambaw. Kamikyanin hi kambing wayra nagparuli. Gaman pagkatawan niya pa hi ambaw. Iban paghala ko inilong na ambaw ay naman ko lang na magkagad buwaon sin mag-uuma yan. Halaw matay hi kambing. Bukunda ako lang na in malitag. Di makan ni sabi ambaw matto kan sapi. Biyaitaan niya hi sapi. Sin nagsangunin mag-uumali tag ambaw. Damikyan biyatura. Inalaw matay hi sapi. Kunda kulong na in malitag. Iwan pagyan niya kan ambaw. Karupangan sanin mga litag yan ambaw. Ay nakautuon magkarukaan sin kahalan niya. Imakan ni sabi ambaw matukan has nangabot. Biyaitaan niya has. Sin nagsangun litag ambaw in mag-uuma. Pagsambong sin has sibu dabiada kainda manok, kambing, iwan sapi, way paruli. Sabab laong na kunda sila in malitag. Pagkonsum yaon, tibaw na sin mag-uuma in litag biyutang niya. Pagkita niya yato in has nakasud palawom sin litag, yamahanin hasab pa niya tiyundok in mag-uuma hasiki. Pagbaw sin mag-uuma, siyang kul niya hao in has nakaminsan dan na deadballin has sa rondoon. Doon tan pawat na pa doktor in mag-uma pagka natundok siya sin haskay naong sin doktor in ugat niya tiula manok pag-uwi sin mag-uma paway pagtoy niya siyagaw hi manok ampan niya siyumbay na dead ball day sabi manok na inang tiula sartain pali sin mag-uma gaman limaggo nagpakawa na imamin mag-uma nagparwa salamat. Kaya pagduaahan na salamat hikambing na sumbay hikambing na dead ball da. Sumukawa in sakit sin mag-uuma kimalap. Amo na in kaya matay ganiya. Hirunta kaya kukul na in arua mag-uuma. Naabot man hinang pitukan arua mag-uuma na sumbay hisapi. Kaya pagpituhan na dead ball ni sabi sapi. Isa-isa rahi ambawin na salamat sabab isa-isa niya rahin limali sin kamarabahayahan jimatu. In moral of the story atin niya suway tadi pahil-pahilon in banda patungod sin marabahaya hipagpasampay pamaadyana. Magsukula pagkita sin video, like nyo man in video ini, ay kamu malupa mag-subscribe, share nyo kato in video ini. By the way, shoutout kan bro Den Sandy, shoutout day sa pagkatan sin nag-subscribe, iban si yang pasong mag-subscribe, magsukul kanyo katan. Keep safe, see you next time. Assalamualaikum, bye.